Kienet lejla mhux tas-soltu għal numru ta' tfal li qegħdin jirċievu l-għajnuna mingħand Putin u Kers, hekk kif l-4 filgħaxija kellhom iċ-ċans li jilagħbu mal-leġġenda tal-futbol mondjali Roberto Carlos. Roberto Carlos ġie Malta bħala ambaxxatur tal-kumpanija tal-gaming Lucky.io fejn ippreżentaw donazzjoni ta' $2000 lil Putin u Kers ftit jiem biss qabel ma jitla s-separju fuq maratona oħra ta' futbol fil-kompless sportiv tal-Marsa. Bl-assistenza ta' interpretu waqt konferenza tal-aħbarijiet fil-Marsa, Roberto Carlos, il-plejer Brażiljan li fil-karriera tiegħu olla trofej tat-tazza tad-dinja, iċ-Champions League għal 3 darbiet u 2 Koppa Amerika, saħaq li l-logħba tal-futbol tfisser ħafna lih, hekk kif iġiblu quddiem għajnejh bosta memorji sbieħ. Gostoso quando você está na televisão e tua filha, papai na televisão e vai abraçar a televisão, isso para mim vale muito mais do que títulos. It's very important for me. The most important thing is be able to see my kids looking at me at the TV and just saying, oh, that's daddy, and hugging the TV. So that for me has... Apart il-goal stopet minn free kick kontra Franza, waħda mill-iktar lobbi tal-qalb Roberto Carlos kienet meta Real Madrid ħallew lil Juventus b'xi berim nieħer fil-finali ta' Champions League ta' sena 98. Acho que o momento, o que mais me... Acho que o meu melhor momento mesmo é viver futebol intensamente, viver feliz, ver essas crianças que querem jogar futebol. Isso para mim... Alguém quer ser o Roberto Carlos, e isso para mim é motivo de muita alegria. Isso para mim vale muito. But my favorite thing is just to live and breathe football and see all of these kids chasing their dreams. So for me, that's something very important. Preżenti wkoll għal din il-konferenza kien hemm is-Segretarju Parlamentari Clifton Grima li flimkien ma' Roberto Carlos għattal ħin jilagħbu mat-tfal. Grima saħaq dwar l-importanza ta' responsabilità soċjali korporattiva fejn ikollok kumpaniji li jassistu għaqdiet volontarji b'diversi modi fosthom donazzjonijiet monetarji. Il-konsulent Victor Calvania ringrazzja lil Roberto Carlos u Lucky.io għad-donazzjoni tagħhom u ħeġġeġ lil poplu Malti sabiex fit-tmiem il-ġimgħa li ġej ikun ġeneruż u jkompli jgħin lil Puttinu sabiex bil-flus miġbura jkunu jistgħu jinbnew aktar appartamenti fiċ-ċentru ta' Londra. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.